Pamida labor ni ama ora sui aduga makan tarakadana khoi Manipur gi level da si khoi Manipur gi tamakta tawbiri si phai kaina khanbiba Paum fazana hujik walking chapiro tadi akhoi som da muk som se akhoi Thagatchari show dang ta yawbi yo ama asaya saida chalo kaino ne mayang oi chena khre ne akhoi Thagatchari dam ta yawbi yo halaga anta kenam ta hanjage yare ai yalzera roya ai chalage kenam ta hanjage anta ngai go ai mi monica ka weba ai finding the voice na ma show tawjabani da akhoi jana uba show da akhoi na 1001 Thagatchari na ma tawjaba da sida akhoi Manipur da akhoi Thagatchari akhoi gratitude se kitang hengana bain tawjaba show da masigi show sida somna thagat ningba hai tare ko anakpa akhoi gi personal space da leba yawbi na bagi aina hanjabani I mean Suraj Langonjam kadai dagi le I Langthabal dagi okay kari wan dagi I use business oh business Nagampal okay so yam nongai ko smai to buda khoi se Thagatchari yawbi yo hara ka chen ki bus yaw kre ala hala na smai nya bira ko se yam nongai da ha the personal space personal space I no gi Thagatchari ai program sta I Thagatchari ai mother father I bu world sida pubira first of all I world sida I gonda world sida beauty nature me amse on bi se moina ne masidigi aina nature se gi ta tamba me amse phangi ko I I the walking like an am pun na do se knowledge ne I positive thinking like as kaino world se kaino yo se kaino kona mi se kamai lo na gani kamai na wanga Imai babu Thagatchari khoi da ima babai ma gi meng na kari babai na bi chandra imai na okay da babai ma da sigi card se si ibiraga Thagatchari in toraga photo ga namaga da thagat piro si YouTube ne finding the voices da gi Manipur gi oina amta ga thagat piram Manipur gi oina ko khoi Manipur gi khoi thagat ka do ha ga di khoi culture koi culture se am rich hoy ko mayam na yam tam janinga hoy koi gi phije chakcha digi traditional digi koi gi kari hata re koi gi culture da koi chatna ri ban yom niti yam koi thagat janinga ni ha jo koi sora world sakta cha hoy koi sora mak chale samdang hoy long untang dress code se ma hoy na atai gi leite ho unique hoy bo poche hoy ha ari cha injang hai re cái unique hoy na mi myam la ga sti tourist myam la ko anda hawi holy have myam so thing na re adi friends ka myam su la ka na dum cha wa yawi oh yam ngai ado sina akhoi Manipur gi na culture hoy re meng hoy na palla bada mi amana estima taw bi badi yam ngai hai na meng amata se kai pam do nei kan meng ngai le dana akhoi gi saknai ba myam dagi hoy ro na traga doctor masen dagi hoy ro entrepreneur dagi hoy ro si Manipur entrepreneur di har ga di ai Babina da haja di Babina Clinic story se ko jik taw jari se moina taw project se yam gre ko ai clinic hang na auto classic hang na da classic ram yang resort hang ai employee me am pi dana ko entrepreneur mo ga ai local person ko me am je employee me am pi ba je outside ta ma salary 30 char me 20 char me ma rent neng thuk de am holen de ado local person is some to yam na initiative oi na pesa do save oi ado local person ko kai ya ta mun yam ngai as Babina Clinic si akhoi na Manipur gi level Thagatchari yam ngai adu thagat piram bagi ado lorak pada any message me am da kari paujin che message ai bu khoi na isa ne sa bu thabak pi bse masi ne main important self sufficient ko have the mi pan tang da bhai tar ai ne isa na honor ga ina kai to ngam gi ai samaj kai to ngam gi adu ni main important masi hara ga loisin jara ga da si ai gi sai da gi akhoi gi participate ta bagi ko